Ikaze kuri channel yacu ya Kigali Life Official, tuguhaye ikaze wowe ukomeje gukurikirana urubuga rwacu rwa kigalife.co.rw. Izi ni imari 10 zo kuwa 13 Ugushyingo 2023 twahisemo kubakorera uyu munsi. Imari ya mbere tubafitiye ni imodoka ya Toyota Hilux 2012, transmission yayo ni manuel, ikaba iherereye i Remera ni mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 26. Imari yacu ya kabiri ni imashini ikora ikawa cyangwa se coffee machine, ikaba iherereye mu mujyi, ni mu karere ka Nyarugenge, ikaba igurishwa ibihumbi 250 by'amanyarwanda. Imari tugezeho ni Toyota Corolla Hatchback 2005, transmission ni manuel, ifite imiryango 5 ndetse n'imyanya 5 yo kwicaramo, ifite amezi 7 ya silence ndetse na control izarangira muri November ni muri 2023, ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 10,200. Imari ya kane ni European washing machine y'ibiro 10, ikaba iherereye Kimihurura mu karere ka Gasabo, iri kugurishwa ibihumbi 500 by'amanyarwanda. Imari tugezeho ni ya gatanu ya Toyota Corolla Vensis Verso 2005, transmission ni manuel, ifite imiryango 7 yo kwicaramo, ikaba ikoresha essence, ikindi iherereye i Remera ni mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 7,500. Imari yacu ya gatandatu ni imodoka ya Benz Compressor C180, umwaka ni 2002, transmission ni automatique, iri muri condition nziza, ikaba rero iherereye i Remera ni mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 8,500. Imari tugezeho ni imodoka igurishwa ya Toyota Corolla Vitz 2000, transmission automatique, ifite ibara rya silver, iherereye Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, iragurishwa kuri miliyoni 5,200. Imari ya munane ni Toyota Versa Hatchback 2006, transmission yayo ni automatique, ikaba ifite imyanya 5 ndetse n'imiryango 5, iherereye i Remera, iragurishwa miliyoni 6,200. Imari ya 9 ni imodoka ya Daihatsu 1997, ikaba ikoresha diesel, iherereye i Remera ni mu karere ka Gasabo, iragurishwa miliyoni 12 z'amanyarwanda. Imari ya 10 ari nayo dusorejeho urutonde rwacu rw'uyu munsi ni intebe 6 zo muri Barco n'ameza yazo, zikaba ziherereye muri Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge, ziragurishwa ibihumbi 300 by'amanyarwanda. Nimba nawe hari imari ufite wifuza ko twakugurishiriza, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira 0788 49 13 44 tukagufasha. Ushobora kudusura kandi kuri zimwe muri platform zacu arizo Facebook, Twitter ndetse na Instagram, cyangwa se ukadusura kuri website yacu ya kigalife.co.rw, mukihitiramo n'izindi mari zacu zitandukanye.